Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala mab'uth rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Mga bangsami, mga pagariyami si agama Islam. Mialin sa giyang kaiya kita baditano di pamagusain. Agyang kutu dadabiatan ulaw la amapia sa agyang kutu akakan agugyang kutu akaino. Sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nayakat ru'yan, idza akala ahadukum falyakul biyaminihi. Egira at tigunabitan wa Muhammad akumian agyang kutu ay sarkano na aya usaran yan nagyang kutu kawanan yan. Wa idza shariba falyashrab biyaminihi, na igira mambu mininam na aya pagusar niyan nagyang kutu kawanan yan. Fa inna syaitana yaakulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi, kagi mataan na su syaitan na aya ipkenyan nagyang kutu diwangyan, nagu aya ipaginamiyan nagyang kutu diwangyan. Mga pagariyami si agama Islam, giyang kaiya hadith na inaluy niyan agyang kutu mga dadabiatan ulaw la amapya sa agyang kutu kakan agugyang kutu kaino. Inaluy niyan nun aya mapia ukit, aya mapia dadabiatan ulawla nagyang kutu kakan agugyang kutu kakainam aya pagusar tanu nagyang kutu kawanan alimatan. Nagugyang kaya hadith na isa asabot ng tanuron nagyang kutu kinisaparn wagamatan wagama Islam ubatan upken udi na ubatan upaginam aya pagusaran tanu nagyang kai mga diwang mga limatan. Aya sabab akinisaparn si rakatano mga pagarya ubato ano tunggulaw laa na kagi mataan na su syaitan na aya ipkenian udi na aya ipaginamiyan nagyang kutu diwangyan. Na ini sa parakatan wagamatan wagama Islam ubatan uprawata su syaitan. Mga pagariyami si agama Islam, paganin ko si Allah subhanahu wa ta'ala, siyabutan wagyang kai hadithu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na miumanaya sa giyang kutu mga dadabiatan tanu, mga ulawlatan wa mapia sa giyang kutu kaka nagugyang kutu kainam. Balasangkan wallahu subhanahu wa ta'ala sa madakal amapia. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.